Museisa nyinita wa Veronica Siombua na ndi thotho cha ndini wa kilungu cha Thambalala muthenani wa umuthi betu tungea beano ndo akusa kwa Mutongo TV kwithwa TV ya kwilive ta nayo pyo ila ni ngwatani ya mukamba na ndi ndio tungea wengi ndo akusa kwa kilungu cha Thambalala kwithwa kilungu chako kila wathanda tukwambia saile na miongwena cha kutungia ndo misi na mitwano na ndi twiva tukabikie na usungi ya makulio maku ala kwithwa wituma ukabikie na ukwata utao ula wailite na ndi makulio asuna utumendeni wa namba ilitatu kenda imwe itano na ine tukitha tisongea makulio asu onthe ni undu wiva ukwigwa utesi undu utona kwika ukwigwa wikutani ukwigwa utandamalite na indi ni kwa undu su onthe bikiana utuma na nukubikiana kutawa ni mutai witu ula ni Reverend Grace Kanama. Reverend kalibu ndeni wa kilungu. Asante sana. Ya kana mvokeria musiaisi nina ukeria na ngedisia wendo wa mwai waitu Yesu Kristo na indi nindu yenesa Yesu numbikite useo nundangite ni mwai wa thayu wakwa gitungia ngai mubya nundu wa ciaisia maitu kumaila tunamanyije ile soma makulio langu litu nguniwe simu kumbe mwandu ni mavinie kumbe mwandu imasani iwe ni thayu nundu mundu atwaiwe musi na ni wasani iwe nundu bailite kwikalwa angine masani iwe mekalata na siana indi ni namubeya kwa ngai nundu ngai nutunengete ibindaje kila dini wa kila generation o kila siandu makuteria ngai o kila siandu makuteria ndo mangai na indi ndida mubeya kwa ngai nundu wachu na mawumbano maingala ni thiwe namo ni kundu kwitwa we stand for court Bishop wita wa Kibet umite Uganda na atwaite mukamba na nimethukia cia Thambalala manambie no nienda ngathabia mabokoti na wathi na ninathi na tethi wana chathi kisio na umba no museo ninamukethia Bishop Kibet pamoja na mama na ministry ya Agape Ministries na India no mamu mandu mambia ngukethie ni wakethio ni mutumito wa David Mutiso etha obu no abu thio wa soko ndabiteka wa kibindiki na indi andu aingi ndamatalania na nundu twiba tutae musiaisia waitu tumuonie nsiana tutungie mialike no ya mitwano musiaisia nundekia wa megwa ndi weta lakini manya tukwendete muno ona try makuweta wingoni sito aya na ndio na tuolange makulio ala musese wende na ukulia nikaenda kabikie na uteleka mwaitie tangu nizae mwaitie tangu naomba kuuliza mimi nilizaa na mtu na tangu nizae alininyamazia na mtoto akona miezi 3 sasa nifanye aje ni pole nundu wa thino suwe na wo na ndiasia ni mubea nundu wa ikulio iseo chambe nienda kwa sia mwana keula mwasia jie imwe ndai for child ndenda akana isi andu aingi masia matebangite kusia meyo ila stareni sela generation ni nawetie ya testing yosama oyo akasama oyo na ndini wa misamanile ayithi anukuye chao nukuyevu na ndwithia ibindani ji na generation ino yikwenda liability yikwenda muiyo yikwenda kutwiki wathina ni mundu kwa ila ukuona mundu atekunenia na ni musiaiye ye maanisha kana ndena wena kila wendani wekiata ni wakwatie endao kukomia na nundu endao kukomia ndao ukomisie na ndu isi thina wa eitu ibindani ji ibinda yatene Siombua aituma yesi kwitia kindu wakita aitwa na wetwa wiba lukande uinenga ne kindu kijiti inwa na muitaanisha na mujenuka no wenda na thina wa chao wa kindu lakini thina wa aituma ibindani thiko wako magwa mana kwa au mengi mayenda kwa asia kila wakuivie yani wanijao nicho nitwa niewa ibi ya sala ni wamina nienda akuibia nyumba akunenga mpesa muthenyosu akuika maundu ala wakwikie jumutaanite pathei ni nene nasie mwana
tiwe thina thina ni kila mwekie na kila mwana okayulua thina wathimo wake ciana actually ni wathimo kwa mwitutana wiyo na mwana subi ya mwana waku ya mwana waku thina nduwa ukita unyamasya nundu wimantha wambie kwatia mwana ko ciungi mwekana na bandu bakoya kana uyongelwa kangi na mundu usu nde for marriage nde kwenda kutwa enda kukomia kodi wongwasia mwitu wakwa ya mwana mwana ndena thina na musia yumbi thukisi mwitu waku ciaite kana mwito ya mwana waku ni mwitu kana ni wasia pandu ba kumwichanetheka mwie dukasia ekakiana akeli punya kutu na kanoyosa umutethesie koya ibindani yesiana ni dhahabu siana ni nseo na siana ni nseo na mundu nandu kuni ongwasia ya mwana na musia yumbi thukisi mwitu waku ciaite osa umwana mwesye na thanu mutunga skulu uimutunga ethanu mutwa college uimutwa uimunenga utheia ivya ithukumia mwana na muyeya mwana ti mutumbe nethia nukuyana Asante. Ongetie ni Paul, bibi yangu akona ball ya 1 month alafu anasema ana feelings kwangu. Nisaidieni nifanye aje please. Ni pole nundu wa kiu na ni kulyo se nundu ngimene kulyo yeu ni kana mabume kibathukanyo kwi mabucio mbwa mwana kwa mundu wa itaba kwanza wewe amuome inyunga chao nai usino ranya kwanza hata iwe inyunga naye kitaiwa tena feelings indi kwa mama itaba withia amenete muome na mwiwe kwanza kitotabika ona makeka sex yakitotabika nundu ipu yimonio na munopa twikika kana kala wasi yake na almost same blood group ya mume waku na kenda maundu ma mume waku jinsi ya mume waku muno kajitha ake ndo no mweme ebe kana ke bundi ni waku kailie mume waku kana kailie mume waku kalika ebu kaitha ake ndo nake bithukise nesa musiaisia wakwa ona kukana kala mwema na wawina komusi ukethia ke kwa mom we sit down and talk dad no I don't want that mwana osi ukati enda imusiwe blood group whether you are the same blood group na ewa undu wewa awoni we kata no ndo wona maundu nigo wona na ju mwana osi bandu wongangana nake mwitikile ni nene tonight ati mwana ke ebu no je binda chao enini miaikenda ethande na feelings still lazima muenjoy kula kuenjoy kwingi kitokuma sio bata no imwenda no imwitikela ilio nundu tina wa meikenda mwisho kiola thayo wenyu na nginena naka 8 makwa ala mutwa iwe muyaito kwithwa wi muito kiumanisha unyibe mweme nisema kita ukwifanya ukethia nde kwenda na yiki ya kalenda na yasha ni kupigana nikata wadi tomanya mweme ena feelings ena bata na sex onitha ndwe nacio feelings cia mume waku please munengo sindu cia kiaye ti lazima uisa wajila wina feelings munenge nundu ena bata nacio na ni nane nyingi na ningu nena jila wakoma na mume waku mpaka muthenya waku cia mucia kana kaseo kana kombe nesa kana kaseo kana kena that board ya the both parents mundu alite kukoma na mume wake ndi alite kukoma nake athikucia kwanza na wiyo su withi ucia nziani yekata nziani ya bingu kwa ni wanse ugwa nundira mukwatanga na wiwe feelings isu ni wambia ku expand na nziani ya binguka walite kukoma na mume umbaka muthenya waku thikucia kuku koma nake ni utreo munene Asante. Nena ciana 5 imwana 3 na 12 na yukiveti kina kivuthia kuma cha kwata wia nenda ukilunja kana mwendethia nikiata ena ciana 5 na kibeti yake kinaandikiwe na cha kwata wia nikiambie matharau aizo bwani kuya mavinda amwe ona maitha me matharau yithia just attitude o kukitaona waiwa mundu wetu besa nduani ayambio kuwechao ni wiyona maimu kana wiyona ni wiyona na wende kaata ndeona ni undu andu memusisia makamono yukibuthia kingi wiwa aume maiweta muno mukanundu ni uthukomie ti ati no kumubuthia akita either ina feelings isu no
ewe akwatie chao desa na ndu isenela attitude yela generation ya greatest generation kana generation tunamentie baby boom ila akamateka hata matadhukuma generation isu ya X generation between 45 years and 65 years ila ndu mateka hata matadhukuma yo yambi ya kwithwa na feelings kibeti chakwa cha dhukuma nikikumbuthia ninenete naiti ati ona kikethi wakiyubuthia no mwikala nthi mukanenania ukamwia wimbuthisia ba na wimbuthisia ba kulunja muka waku ti kwendawa ti solution na yuko aswani asiana itano yilo lunja muka waku siethiba ndisimwe ila twa break marriage ti gitu that withenia to that withenia isiana na be maundu masapu maingi wailete kwika na ninene ana umengamea mundu ume ula strong ti ula wokita ti ula lunga siamuka nula uswani yani kalata na kiveti chakwa ona kili hata and there are things you need to manage because she's your wife no thukumie no tonyetha yasia ena kibuthia nde ukuwia uma wiyani anoete na ndwithi ondo na wiwa nduku ikata ondo na toyo ki ondo utwaiwa ona kuwa ilete kumwelewa obindani ji pe wia ungi wongelekele thayuni wake kuni wongwasi elenwa ii ikala indi munenanie mumanye ni chao nundu kwi maundu amwe utetonya nundu wiswania wiyani na wenda kala siembui Nisinde na mwanya usu wiyani na wenda au bibise kiwu cho thamba au tie ukomete labda mugama kubibise kiwu akwike na nduthi abona chuni kibuthia kuni asia ikala indi munenanie usisye ni chao kila kina thina na ukuimwelewa nukuthukuma na maundu na kumama uthukuma ethano uthukuma manya wina muume waku na nuko need your attention Asante. Wazazi wangu awajaenda niko na bibi mwaka na nusu na wazazi wangu awajaenda kwao sababu huyo bibi ataki juu mama na baba walikufa na atambui brothers za baba yake. Je, nitakaa na mtoto wa wenyewe hadi lini? Surely nataka kumfukuza ama nitafanya aje? Nikivai from Karaba Mwea. We marriage isu ina mathina umwetu ni wotenda kwoko yena angi makitai we mena thina kwoko yaenda mwitu mbithukesie we wina thino etha nyaku ne thiaku ni makwie your brothers ni mwasei mako na ni makwite wathimo wako Rebecca ula utwaiwe ni Isaka anenganiwe ni mwana inya wita wata Raban ni wona anenganie mwitu wa inya amwe mwitu iya enda ukethiwe inya wa makumi kundu makumi na usia waku uikelia mbinkilo kwala makumena it's really bad mundu kwithiwa ena kimena choko na ndinena nasie pe uko wikwata na sia widita wa kiumo nundu mwitu usu ekumanthia kiumo utakamina nundu kwa kangu kolie na niguo pailie ukanengane mwitu waku ata ulosiaite ethi wandu athi kunengwa mukau ukatwale uatakwa mwana keola waku ethi wandu atwa kwa mukau kienda au ninena ndiasia call for counseling mandandu manena nina mukauku nikenda abendwe that attitude yes Asante ni kwasia musiaisia niwende na utereka kumanwa na utaola wende na upata kumakula kimuta witu Reverend Grace Kalama na endela wina undu kwenda kubikia na utawa nikia na kutuma thini wa namba 3 kenda 5 3 kenda 5 na ni kwate no kubikia na utereka nikitu kwate utandithia nituciokiria Musiaisa wendeni wa kilungu cha Thambalala tuende na usungi ya mokule la wende na utumadhini wa namba 3 kenda 5 Nita wa mwendwa natafuta mrembo wa kuwa please naende weta wenda mrembo ubwa hata ongea kulitie uyenda mwitu na numukia wa ile kuika ata na numwenda omuno we ile anake makia yetu Sembwa kwa anake nizileja ngadumana Etha wenda mwitu muno na no mukia mantho approach mantho mundu umutumi kana obie hivi na mana ama no mwenda si lazima umwambie unamtaka mantha na kila kingi nundu niwe mundu ume au membithukise isiana siakwa please
ngaina mutethia munenge kindu kitawa manly wood nundu mundu umwe ucio akethwa na problem family yu mundu umwe wonthe olokia ku approach mundu muka etha ndu approach kama mundu muka ukamwia ukamwikia box ukamwia ningu kwenda utwike muka wakwa uka lead family takatongo sen nesa you can you lead from behind ye man shape na thina no sio na problem ya ila tumita self esteem ikolo pena mathina mamucia wa either we ania yi wandu tonya abuthi kana ni anthini wa family in a background ite kumwala ukwi expose kama mwanaume kuni wangu nena ndiasia please boy child and we are advocating for a boy child ashai nengai imwana mwanya siane taume eko kuthia kimwana bwikoni ukeja wenda kiana eta mwitu mundu ume eteleto ni maundu maingi na nicho kitu mukamba wese nzaiko nini na nzaiko nene nina neni na andu maku yanga lokosia Mount Kenya ku tia nandi andu asu maiwe tondo anake matwa wansa ikoni maumethwe matwekethwe mundu ume kuni ngunena ndiasia mundu ume wina problem ya ku approach mwitu amwe ni ngwendete ena thina onomusi wake kuutongosia ukethi wana thina nake mundu mukajila wa realize mundu ume that weakness ndatonya kwithi wana musimamo wake ndatonya ku prove to be a man ulanda bicho na ye mwana Solomoni ithi wa we mundu umeki ethi wandu tonya ithi wa we mundu umeki mukau akakwikalila akaobuthia na maundu maingi makamesi wa up nundu ngaini wa Yehoda man is the leader of that family of a family na bala mundu muko tongo etie musi osundu ende ya anesa pala mundu muko tongo etie musi ona wathimo wanga indwa na abandu wisela nundu ngai is a god of order esila bala be mundu ume okita bala be mundu mukana bala be siana ona wathimo wisela ona mundu ume ni wathimana actually mundu mukanda athimana nona kindu kicha ngone mwaitu it is biblical ni lazima uone nyaku ile agwegada akwathime unapitia kwa mama yako upokee baraka za baba gele kanyoti yako ti Yakobo na Esau ezela kula kwithei amazela kula kwenyinya nokwatie wathi Yakobo la wizile kula kwenyinya nyinya ni chokiao cha wathimo kula kwithe waku na niwe ngone mwaitu nikenda tata ekata angalime amama mithukisi inesa manise ciana ciaku ula wailite kumathi manithe wo na mucie yulo tamanyia ciana kukiethe na kunenga ithe ndaiya na kwewethe mucie yucio tha failure na mwana otai manise kukiethe na kuonethe tawa akatele manithe mundu ucio ethana thina ona mobisini na kila bandu bonthe waandikwa na nicho kitumi kwi problem kwa mwana otai wanithe nundu ithe ni mundu wa bata ninenete na mwanake nasie we mundu wa bata please mwanake itanisha na wiosu be a gentleman be a man kele tukukenda endokeni ngukwenda kakwethikile kana kaule kokia kulewa keni ngwendie kana nendo twike mutoto kaput no yiki abinya no yambo beba mazali atatu breathe in breathe out njambe binti kwendie dekada no mutongoi ena ndi mugamba ise ndege bai abere kala baza wale no na kale ande undu mando ngende binembinge aya nduko sa langije monana Reverend Nyeneta wa Mutheu naomba usaidizi mimi natamani mtoto lakini sipati niliambiwa my hormones are imbalanced alafu this month sijapata periods it's now 5 days my breast nipples are painful still I'm experiencing cramps zikiuma zinaachilia what could be the problem please Yes, thank you mrembo nundu ekole yuise wakolia problem no shiwata wiwe ni daktari yeta wa hormonal imbalance yeta we ni chao ni shindu sieki bathukanio na muno ebindane yisi ombua mwana akwa ni asekwi na hormonal imbalance nyingi nundu wandu kwambililia kunywa ndawa cia family planning tene naona kwa si menenga siana kakatonyo singano kaikaitawe wa depo
ke form 1 form 2 you either utonya wa singano wa devil obvious utakuanga na imbalance ya hormones ne periods yikata periods yoka utonya singano la wa miezi 3 na ethi ni wa confuse ye your hormones ni lazima si balance wendini wa hospitali ko kila ndonya kutabya keli tunikana enda wone guy no useo no kutethesya nini nenga na namba yakwa ba wenda ngutethesyo ululu usuni ngutethesya kwitha wina imbalance ya hormones aimaanishi utapata mtoto na ndiye sio tumeanda waya fana tukiminasa ndo nina makudio mangina ile kukulia osa namba yakwa nikenda ungu niye simu tunena niye kwitha hormones akwite balance imani ashaka nawe dutonya kusya we unfertile na indi kwitha nondo yaku kana chao kana tuna periods sindo imwe sienda daktari enda uona daktari atakusaidia katika hiyo mambo Asante. Aya, mume wakwa ateumbeanisia vata wamwe na ile ikada. We, sio mbuga nyiko ni nasengie. Mundu nde useo. Amo pa ama tukunire simu matuite meiwa muno. Nange maikwe ikada. Maikwe anibwa. Ndiye mwana mwitu mwendiye uendo ni mume kumukomia. Embia bazita. We yocha mbelelia no kwa chona geithe. Nako nde kwikada. Nde kwianibwa. Ela muume wakunde ukyanisa na by the way ni chawo au meya ingi mena problem ya kwema kyanisa amuka kwina mathina maingi especially ayana kya ingi mabicha myaka 35 40 ainatia tinu ndo amikuka ela tunaweta ona mundu ateuya mukuka ona mundu uteuya drugs ona uteuya chao ena thina wa impotence nde kyanisa muume ni thina mwao mathina amwe ni undu wa undu mwana waiwe maliwela waye kumechao emunini kila kingi generation yetu mita ya Gen Z mana iwe na Pampers kana mena iwe Pampers yaje ni ma Pampers ni Pampers nando ma Pampers na ibinda ingine ni nane ni bana weta side effects ya Pampers kana kayowa Pampers bakatuni ni tulatu dazo sunzulite ba masunzulazo mayo kudhi mai sukumwa ona ndwisa kwithia wiwe kalijimwe ndo yiwa jila jinki niwe ni nane na kangine no wa parenting ndia please mama la mukoya siana na ithe ala mukoya siana kila muthenya kasisie no ithe cia tukili tukethia wala twalite kwikata twalite kwithwa tuluka kusia no bo wa kutinda wobete mwana Pampers 24/7 achaneni nayo Pampers yeta ikindu kita wa impotence chambe umukwayo ndo asaba na ndo thanda withia kana ndo kobiwe kendo kendi na kwikunso una kanine ba na kayete mathina na mundu silo katwana akakunanga chathi mwai wambe wake eli withia no kwikata chathi kwame withia chathi nikikwema ndo ni wakunsiwe ni nenete ndiasia tafadhali asima Pampers na suruali ingi tusita boxer inawea yita wa maboxer hiyo maboxer inaletanga ma impotence sisi aume mabaya au meama idhasia mebato ama lenso mateki ya asia ndini nangi makuya kwangamia au measima twa ibetile itatu na ndwethi ikunithitwe kukunithwa kila kimwe kwanza kienda kutoloka nundo siendu ni male kilienesa sia kuna choza nzebe sia dhanda sia neneba mbeu sia sewa indi yitwe uwa starabu yotinda mwana wobete mundu ume kwetinda yobete takuwa undwa thikamusi nde urelax nde umiangua akebo tuwa taulo akaemaiki ya wanthini akekalui katema waninzebe nesa mundu eipobie eyoba kuti wangu nena ndiasia ibindani dhikwina anake ainge matekwe yanisiamuka andu maka laundi kamwe na kauka mundu ithia kakitito kwatililwa umatoboyo paikindu kibo na nokwe na ndisia umene moni mamenete kusindwa kwanza yu ethu wande kindu kwika ethu kithasia nikenda twika thia kindu wika hata pe kindu wika ngenda mbaje kabe na baikendo kweka actually na nile yeni akaingime obatana abo mana mundu mukwa mwana ngulile pastor wembia ni munenge na we wake ni upepa ngamana nongea naambia kita omumaiya alikana ewe ba mama umo abange pekendo kekwekeka ngaina tethesi anake lakini ni asia uya mweme ule ula wailete
ngisha malenge muwie le une satani cia na musele ti wa aume liwe na binya utonya kwithwa na zinc utonya kwithwa na proteins aye matumbi amaitu matene ni mese liwe kitutu na ndio cia kama ibinda yima iko ya mone komena saiso menda we akitandani indi museba aye buni yegiara no bagosi sie mabuo ndema muse sishia kata kwatange bumuse wako iko bani obunie nundu ndakuna we atekitata na juwe waleu ula wailete kila kingine stress au memanengi we stress mononi akametwa au makanenga mume stress ningo ndo nenga mueme umwanya wako hiyo mwani kiki nino nyimundu kama ya mume lazima ukienda job uko na niachilia 5k kila asubuhi 5k na ndo ndi ya 5k nye mtu anonti tonya na gonda utezwa I need upkeep ju akainge manengi ya ume mathina kuni wangu asiai sisi ya pena thina mo then wonenga mwemu stress nile uta muwia nuoto munenga humble time mutethe sie etonye kwithwa na binya asante aya nita mke wangu anatoa harufu mbaya nifanye nini nimsaidie? Oh, I'm sorry. Ikule yuni ngoli twe na ndo aingi. Makangu ni asimu mwana ambiye nuku ndete mukanu kwa mutabia india ni wote sikuthamba. Ti ubona kuthamba. Mundu mukawewa akenyunga. Pe itumi taili. Chambe ni fungal infection. Ni muwau. Mundu mukanda ilite kumya muke muthuku. Otondo mundu mukanda ilite kumya mateletele maileta musele kana ya ikamu. Ila mukwetie kukuna ula muhila dailete kumya u wona jumya pena problem ni muwau ena fungals infections chakeli mundu muka anyunganiki anyungani kwithwa na many partners kukomia au mema kila muthemba kila kukita spams ni ndakame ilikandi ni wa mundu muka na au meme ndakame sieke bathukanyo na mundu muka alichwa ndakame no aili chueno ukesa kwewa ajumia moke kwa uni wengwasia nyunga niki no ketha ni kuwa no ketha ndudu kambiyo mubua wasia pastor reverend kalamamu ta yaisi ni many partners no ika research manya niki uko nyunga penda waya kunyunga mutu wa hospitali mutethesie kwili kana ingi kuthamba na sabuni nese area kuthamba na sabuni si ununga sina marash kiuni kingi sabuni wi marashi na nginena na kanime pau obisi usundo likagwa cha kwa ndo malika sia makeka na siuma keka na sia mekwa pe fluid ya kuthambia bandu bau na bau baithamba wena kiwuke byo na baithamba wena masabuni marashi bathamba wena ni sabuni sia kibana na bayo loti na kunthene pe ando mathungia sia sabuni na kunde mako angine manyunga nekeko ndo asabune nange keko we marash nange keko nange masabune nange kolikasia mauta naku paunga iya bombie pe baseo pe mauta mapo na be sabune wapo na ne baseo na ne be sikwethambi asante naende baibo tabika muthia kilungito naende pia oyeke thia kanangu asia kubala waneka ni cia nyanesa very nenga ne namba ya simu tumini asante sana musaise witu tukwendete muno na india sanda nundo okwatiana na ituko bikabau mwiya ina utethie na kwikenesa ngudie simu wenda mboya tuboye ndukoneta tuwe maoboya banundu tuiboya ni tuboye tena ngaye tukona ajika maundu manene tuwe manundu tuina mwanya osumo nene lakini kwa moyo wangu ninawaombea kupona na familia zenu kupona na Mungu akaintervene. Namba yako ya simu nutonya umiosa 0717292812 namba ile ngini 0739990304 mwiya inako ne useo ndukabinyiwe ni kulo ndukejite ndukanywe ndawa musi waku ndukathokwane Grace Kalama nundu atumitwe ningai kondu waku mwiya ya kwikenesa chuma kiseo kubika tukomana inge mumone wankai asante musesi atu ile ane unindi wa kilungu cha atu adimwe tiwanesa